min bana shatin ka bana rage kuide prosperity gospel karo ade check Pastor Ganmark Mary Loine. A put a thing Magua, which I take prosperity gospel. Prosperity gospel and word prosper by itself as something to brings to others, bring good to others. The will be doing Magua be a job. Again, Lord, and point the Karada, can and work a gospel. Misha work gospel a theology. Miladian one and Rami Mini prosperity gospel, Rami no took to go, no can a teacher. No can a teacher, they will cause ancient Namokan and go by Yalat, the prosperity gospel by young age. They go to go by Jogan one and a con. Michana Jaguar, the contact a quack. Miniam dear, the contact enough, just take a four filler. They should down one. Shogun kap teaching dum prosperity gospel. And not. Many day the in your committee of G and go mission us. Be it to the Paul point. Okay. Be Paul point be a job. Michi Paul point be a job. Be take a quack. Michi quack she get jack. And then be a successful person. They do, they shield, they take her do. Allow Jen cheer one way dimension. From the Karawada, which is what we read it. Here one way dimension. Okay. A multi-dimension. Allow Kanab, Keji, Jin Karawado, Ke family do, D, God did. Which way we read it, we in your Burije. And we share can me. Muku kon ben ka real gospel take a read me she ramarian yang teji wone ne kagan chai gran teji magwa cha yoga yechu jo ka ngut yoga magwa tel ramagwa wi mun magwa no kot karade charar jo mi de lat mi de te mi do rade jak cha jo ji te mi gwa te jina tudo. Okay. Shukwel. Shuranak. Shuran Mike. Shunu Malay can take you certain things you are labe. So what you can learn. Okay. China with Chow Chow, you can miss your cola chagua. Gina or Kong in Kukamaka. Take a read which will never la milla younger one in the shower, a guy lower young Gulayo. And yet. Jen logo yang aram na chagul yang chura meduna jen chudu na wa da mewete min kana le jak ko che wo kan wells Okay. min one of the fillers rang kana point and then ka success che wo kan ke changas che ban ka mi Okay. madangat ka point ka rang ka success ka bu ngawro dian lo Okay. and yeah Rien misale prosperity karwa de shega kan kon numat kel kene gospel rien large go apu yibu ngawro de repti kalat rien wana te kalat te kwala mat kroiko mat de kan roiko yin ku ngalo wono ko baran jego apu jo ngadare tekedu eno bu ngok tikin lat yin bi ke jek anda mo jin kwala shala mo prosperity gospel roiko mala de go apu jo ba ngok jek ti kala de jiken ke bëgg joy bu ka ñin ket kan korbal yu ne kan wala ci gisis kala kan nang dia jëm de jogo apu jo rojo la de man ta gor roy ko lode ibe to ko ji gen be ne mu shola dissolution ka be hope metal value
katel gwade be kire re tegadu be ju bo gwa pujo shanti ki jui shanka ne pal jibo sele ta ba ko ba pal ba ba la ji yen be ju ngaz ba gwa pujo fon fonye dum biyo de nyak be ju gwa pujo ngaz re tegadu la da kalabdu I tok kan ngaz re loydu ibe jak kan ngwana ti jojo gwa pujo ne katen ku prosper gospel ko kala reje prosper gospel bala de je sel individualism welzi ami jagram kel jaga berang karwade kine okin shiga da ten jendo ami jakwagnas jaga daga nan ko jog ye gwa pujo mala da morekos kabiya gospel yen biya support wona ber mu kwa gospel support raje mi ce je karekos barka do ko go je ka prosperity gospel jen shi do mu shwo mu ko rekos support ko te ti ala call value prosperity gospel jakan na jaga bom mi shall face by force being not ka bom go pujo bu ko bi yitere bi ga ben gaji being not ka bom re fall point bi ben gaji being not ka bom go pujo ne wak dial da long da tebedu bi ri long jen ba chalat sere ko idi let ka ko na jogdi ko na jogo pujo everything you touch will prosper can everything you say will prosper no and prosper gospel quite contradicted with another gospel. Prosper gospel what you dear the tin na. Get down on a prosper gospel bo che dear congregation. Gen go to wealthy. Prosper gospel bo che dear ka character. Gen go to kwak tenina. Prosper gospel for the car of the ship. A major grammatical jaga berang ina. Come to ken. Tentel kwak. Because shan pinde. Prosper gospel. A millar jago apujo ko infloy nare locos chelwa ko jaga and use jaga locos jela lead of it kaba ko dia lo jaga rawad country can fa ka prosper the gospel the good thing of prosper the gospel o jela with the bible we speak salvation baya no na jela no the bible it na mitel kante ga mudora ka tere ga doere e beri no na ko te ga mishal sound gospel ala lien records kana de shek la dinje ga labdu balin kan record la dinje le tegudu ba ko nen ka gul prosper gospel is more to speak not to act it arok mitalat arok mitashial arok mitate mo gor reide amena jen mo fa ka prosper the gospel ka jen bon tan ka nen shi je kana je jela no mo chala superiority kala no prime deed no liang mo deed ka jaga jam biara mo diire te ka ko mi shi ko ka to jek ka ci won woltani nat bu joli biara mo di bi ci guji dan de ka rebo mo rum ko ci godu ko shi value ci karata ba shi value ci ko bila ko ka gwade ci pal ko bi shi bila ka gwade bi ju se bi wala sound doctrine bi ju tere te gadu kan tri ga yalla lu kay fact ni nga a prosper gospel ko kuli mala bi go apure te ga go apure prosper gospel mi se jago go apure ko gornas kala ka gori jago apure balat bana no mi wala unrealistic expectation no nas ngat mi cha be jek katin nas ke bito okay so ko kuli mane gende gor balat na me ka prosper the gospel de ko la ren ne kon ni sound doctrine ni yi chukarso then the prosper the gospel to go to the lodge to one to la long ke prosper to gospel chata ka dobling mudit ka dia ne ko kende lenga jabu kana ngai de ta ke tej ne dangro rei lodge ni ku daro ti ngoda kan o ka tejen raw daga ki prosper to ga men de konangte te kele redin ci lade jen nanga na nyuduna place by force ala ran ta ka ngap ko bon face by force me da jaga ja ngade bu point du kwa ngade bu takana menene de kopji en ngada mo ku tilaw me cha kopji ka chi ngada ro do lot me cha ji pose ngade bu point du wala point ran wa go ala to
kwa chi point ran wa go te yero da ra la no ran lek ya ka no ju bro du la midi re ko bijin midi de mo de dit bo me chitaka prosperity kwa ka ne taka prosperity ka rokin de la ditona. Thank you. Which call lara go for your face by force. Che call lara fe ngas ka bom, ngas ka bom. Ibi go. Yeah. Alamish ala healing. Ka ko nalga na fenke ne miracle. Kati la be ko stick la be shara mo. Me a miracle. Akot bita shara barana jaga go. Me a healing. Akot tagala ko barana jaga go. Hijira mo baran ko go ngadhe go. Inquiry shall ye prosper the gospel a face by who? By pause. Take it somewhere. I degree, I declare. Which our word I, not Jesus Christ, not God the Father, not the Holy Spirit, is you. Many young shekos, Kashi Yeshu, Kashi Yeko, Labran Jago. Mean that Peram Takalong, Cobran Jagagoa, Kodaling Bombadia. By Koyish Jago, Adam will take a shoot them, not the Yagetedi. But come on, I is not Jesus. Ran. Faced by force, individual expectation. Shabutuo, Koshi and Bokot, and then Bogaramaway. And then Bogaramaway a boom, Charamo Jagagoa, but Menderonia, Baramo, Malino, Belele, by Jagagoa. And it was Kalong, Commission the Telas, Kashang Kije, Beragoa. Do Michel Laran Shala, Kashuri Shubugoa. She did not Jagagoa, who you love your go, Jay, you think Mugoa, and she and Mugoa, and no cook. Yeah, Mugoa, no cook, but you are like Yakuna, you go to Pale. Now the Yaki Kacharu, Kachara, you go up and be a thing shoot them, rather Yakadun. Mechanical not think it is also faced by force, Allah I government, Shabalaka Kingdom. Thank you. Read it out again. She called me, she called a lot about a prosperous gospel. We are like positive confession. Brani you go up you go shapal kidu. La de go up you make an before can receive. We need to receive revelation before confession. God can never yi you the cop. Let you to yidan. We knew the corner go up your malat conome. Can you jaka shadum revelation mo jana go up you ku yisu ral jibu jaga up janga ba je shi jaka chalele shadum. When we receive the revelation within a prayer. Thank you. Yes, Liakta Kot. Guame men chelinka question niam. Charan bijo ko te nga dor ko bom. Ko ngat la to reidu. Gwaden chitaka nuk kwa chitaka ngai ka dor. Dere je jabnga. Men chi yechu jag jogo mataran ka ngat mishet ka wang kwele madiri pam jogo chunro ra ala lot kuno mitiga ngat kana ga jogo tay ka ngat ko bom. Pada ran karwade dar ta kami ci cobre lo ayde me dar ta ka ngas ka jek min ndaro da lat me ba ka question ndo dien ba to bogo ji ba kula ka ganma prosperity gospel chaling didi rey noire rey doran chek ko mala dienen win mon do den ke lew ba ta ka society dan chek chaling didi ko nguni e yarto ko atin gu yen gati yere ka ko ngunu rele ka totam and prosperity mete kami cari ala ka bogwa ka mete kami yere gwa mat tok ana kai kwa shunga la kai karo kwa tok lew ngu ling chaling di no ka ngu la da di tam Prosper the gospel we the GMDH kadaran cha look we the GMDH bo kadaran cha affected la je 50-50. The good thing of prosper the gospel kan dia la kono sha ngi mo shi kan jege dum tegeden kan ni kane exactly taga jaga ci taga ko kirudi no wando shaga no wari ko kirudi no wando ci ko vejek with the prosper the gospel shi ga bare ko kaje 50% of it taga expectation o mo ra ro ko bro je telephone bro je bini
baro je kwak bitigro again kan bashi kana magi shi tsalo ga pujo mishiban ka ku free ka prosper gospel you receive grace tsal kana ba po da ko man je ka ngak dial an expectation mo shan ce ta dinka le buga ne ta kurshi ne digal le pre kos ka be wani kan do ko je man mishi ko problem shi kana waje raida the more fagan ta min ko na prosper gospel wajen ta na jaga shan ne sharikin cara gonto ca gorba ngina shinna ce ce riduri kakan kan garwa da riduri ke ta bir mi shara kai kishi an tagaran shar kan rajula da kan wa biya ko Allah ga galim na talagar shi yana amma ma yake society kai gulu sha affected prosper the gospel bo din ce ta ga wurin style dun ga jamarwa da ana Christian winning court cheger misha winning court mana air style ala shiyalan lat ga wannan ka je shiyalan lat ka bi ne ga je fashin din jalna war da jalna sinu da tamka da ne mana tel yada kar da Allah shaga ban ko na misha Allah prosper the gospel mun ja da shi jin ci kun ji mun sa ni ne da prosper the gospel ko na fanji shawl wo bi ta ga ta mudi bi ta ga war mudi bi ta ga bi ne dit bi ta ga ka telefono dit no kana mbabe shuja ga pujo bayan ya jira shariku jin jira muti ne ta kadu amma na shi fa mu di chanon dai doran prosper the gospel go chane dial ko shi ni ma ta tare duniyan la rara je ke jirin garet shante guru ni janara wuri dok daga go je ta ga 50 years and me impacted mi ko mi ndi chanon telu da kam nikel so shi lu da ta ga doran kai likulu ilu da ko je shi ga kai likulu and then in fact we can know on prosper the gospel and the real gospel one of them ko shi an koroko atigra aramish ko da shi mission ko da shi ko da ran yin shi ala christian da no awu mission ko da ido ludiye kala diriyat kalat ko yi ga jo ga pujul ne dia toloska bi shet kara mishi lo alas gwa mo lo lo ci ñaj barar ci jempot ko yeglo mo kala tes ko bum gwa ta shumtun but prosper the gospel kena ni luskot sha lulu ko dolong luska na bos kana kwak awani me kondia gwangi jema ko bini de ngam kos babbe jolong ko sha kante kos cha be jegeje ko nara na ter mani ko nara naran ater welzi awani kon be kon wur kor kana do kon wur kor teg mu dora do kon wur ko de ri kon ko do kon wur ko no makara de shek kadin gor ponge bitwo ko no ko bitie ba ponge yetiam but prosper gospel ala tie tiam goje eten go ponge ka kujima yegi jela be mudi lang ame kondial men je gor ban ri shi ngada min jiye bana komfok bana je gor bitie ba ponge yetiam ka birin ba yetiam ka ba ko wati daga tiam ko shi kon bare ko e ka bana ko gek ba ko rekos ko bana kan thank you amen. Yes, thank you. Aliak to kot. She roanya to go she galat. Niko jini chador chalok 50%. Chene chanano. Min chalada la positive thing and prosperity. Ege ne di ben rei kwarako ke teke mi bukana ben jak. Ala boken teke area mi boran ngeje. Ramote be ko baro ben jakok kwa beben riang beben takador mi beben tageje. Na makel la cheche longna kidi kujimi kwaye kuna medare da taga tej bako kan ne de ti lakan banarum go kop michiran ben ke barodo ben jek dor lako kwa beberum ne jen ke kwak barodo rit kwa beben tede mi che bere kop ko do je dom me karo ada reide deri mer regma ya la de creo exactly lakan na baro locos ame wingli object ni shala de rodo ben je kwa kraja bar within that area metokos kalong ko branda kan la ben shiel road kado bi jojo pijo bu ri ka kan pan ko me karo man shanga jor ci aro bi dori ene ni be fanke purpose bi jojo ci dang daran ben jeng ko man me ko do tike ben jek bar yeje
That mean ta kutin bo we ga malade ka kwidien me chaben la ko dong do ko da lo derit kiriya to go la do cha wearing style cha jager ban raj ba ko kwide yo nyok che taran ka kok che jo ji chwal ke je gris area mo bogo re ban raj tin ma de yo men do den o jaga na ka lop no bo da long den ko den kwala ben pal te ke do mi jag but neitin te pindien ke ngi prosperity ka ja bi ko dwal ke dano bi dwal ken ko point ko ala na ta joji point ngi je prosperity ka ne tong mi te ke dupti ti jale ko bi boss na nyodo de ne de dola ka prosperity gospel te ga mi ko sweet sowing sweet la ga jago apu yo na o ko ko la pot gira mata pinda bi sweet bi so bi koy bi ga kuira la jin be te bi yor ko ndi man ray pain ray budget du ti bi kaman gur ray yaka be mun ti ci pak anda man tam shi kan ko na fin priority ko ba koy keji kam na fo ndi lus rawre ñu lu jiwo jim fo ndi mi se ben bo be yi nga jago apu yo bu de be ni amana man la ka ji shek be ni ngi jalon den mun di le ngoko so na me ka ro shek yin pa mu di ka prosperity gospel jana da ki na rabiri du ri ken mi shago sweet so ala shago yo yor fajira ilwa tara mu da di ji di kan ki da kan cina di yersin yer na ko you payment ku di clear go ko prosperity gospel agar ne me impact ka shang te ka kana dan min chana je pal do sana ni ko da na ri du ri ken de ko da na ko la ma ayo mo ken kos amma a shiyang maradin ka ko da men mo ken ko kaje a shi ma wudut ka ne bodi ne ko shi bodi de man ibi suidi bi ga sau thank you go along thank you apostle da kon ben ka pastor reverend gan mark kata chaling prosperity gospel jegi chaling di dire noare ka ka ngunu cha yarto ka ngunu cha real kato ten changaja la jin ka experience do gwa michi kon ben ka prosperity gospel a puch to garode ka Pentecostal churches ka America wo bike ngi ka kui prosperity wodi dor jagdi michi wa ka Pentecostal group of 19th century here can the aljeto take an 18 sound doctrine la sound gospel Canadian facts gospel chia ka prosperity benda ka kon shere mi chana bamparnial ka shop okay mi benda ka kon ko import be golla shere originate ka kon chia mi to ka kon to ga kamenan ka je chana bamparnial ka je chia min chia apostle lat and who cheneti wanure dul ko katin nan keken ko mi ci gaban ba ngi mi ko ken ba ga banen ga TVs and so on cheneti wan chaka banen ke rich shi ka taga kwa tigo ta tankin ke min ci ala the luxurious car to be able to go okay jel tankin ke jet ibn pop tele jet point pop tele jet tele ha bishop of Canterbury tele jet tele president of Lutheran World Federation bul ko vendit modern secretary general of Presbyterian Church tele ka jenne michiran we gore wote gombu wetin be teke kumede ba mo ke renal mi special ba nan ga je ba nan wa wetin but michi we bi ka ban jaga ni del to most of them to ka Africa chan nonke and then chicken ban kam chicken ban jaka wealthy teaching a dual course walla michi ben ga kon
chikono bengoro woni ne be kon ngak jagdi be kon ngak jagdi keje ko yetel do mi jiga ngak an tega kel manga je gwa ka gwa mi chiwo in earlier 80s abaka 90s neti wan chi ko duel ko ka pastor duel ko Okay. mechi gwa ben ko tele me wo ka duel ko do tele gwa mi jiga do ortine ken mi lamin tuna ben duel ko tuna pastor kan dial chen me cha wo chi so Sudan chuk wa dog ne wa ga lon wa ga yor fu waramika mishi wadeje ba ko jin pasar jali dog bai jaka magada bi yo jak rok jiga magada mala gorin chale lepen kana ajen to ko gor ka jim la gor die en gor bai nang bi wa pa bi bai nang parliament bai nang nika chi yo shi ga bai jaka commissioner bi jaka pure dial jo lo ko ban pe you see and one prosperity created a prosperity gospel in that area mishi kon welling kone and more can import one can and bereka ko okay mi chana ko bentin en walle chana ko shop ka kon wana me te ka tin wan ti wan jeke ka goyike ye che ko nunga ko she mi chi apostle la da puj mo ko ni tin wan. But the problem is here. A worker needs to know con Kursin. Kishi Kursin. A big question. And Tom Canadian no con Jingaza Conkel. Kishi Jingaza Conkel. Okay, Michi Jingaza Conkel, but you didn't yes, you are large Canadian and Chalka poor. It in the ocean Quara Conel. Come walk on one of the Lugua. Call into Kursin. In Lugua, no con now. Kashika be been rootful. Ka kon ke li chu ken ben pit ba kon chol mi ka je kon ni ni na ken do mi she ken me ba kon chol mi ka je guru je wona ne bana yi radical in that area bana radical in that area chan ne be compromise ko mu kon wala re yi ke be ko iban ban na ko ben je ke ani je ban na ben je ke and then chan na no ga ka tane na no ga kai kon ni Okay. katele ko kon riek de medini jente ko kon ni tin la ni tin lar ne jen gon ne bana na no re ko ko Okay. min nyama bana gol bana ni na bana na ni ke son doctrine a son gospel tane na ni ke prosperity gospel e jen bi ga ben ke ban na ni ke son gospel ben ne kon raman ke ni siben kon baradu di no mi chuchoke then wo baneti wan ti chi ben chong bi ben ni kan job bana ka wono so kawa gwayeje and prosperity gospel take impact mi dit ka kon along nowadays enje jen go da nan de gor Thank you. Lord, to ask a question in Chalo. Go me okon ko niam. Ray question in charge jenin. Kan kon over tajen dodien. In the con a teach. Der loin daro gur. Ray question daro. Katin Chalo. Kel Dovin lap ke be ni ka janta me Christian. Chala de ne jia ya roda long prosperity. Take me log Bible ka jal be ni me ger chiang ko da long ka te mi chanenten re dor noare me da ta show Bible ba yo me da kon ka grade mo kel rawda che apostle Andrew la de ne en jokwang no mo ka jokot ben joji cha chol pot bank ejen mada ka Bible ejen pot bank ko lat Bible wala chejen ko me de gori da kon Bible le bo ko da kon a nyodo jel ken kel ken titi kwa chicken jel kel Kile rete la ko. Alo ray dan kire ray kos. Tako misho le Christian wearing coat.
mystical Christian willing code was absent of that prosperity gospel. A willing code Magoa. Missile Tela open space. Tela got the judge foreign, especially Mr. George Sheikh Kaji. Mandoro. Record not you go up with the Sheikh Atali Sheikh Mu a locoth. A kind of widukum. Young for Lavajo. And then Morai Corner, the difference between this prosperity gospel. Nay diala wara ilwa kof kan yal kulu shanga joyi wara ilwa kof gatara betara port ba yal ke bi mi joy ala point the time point na special wuri na we point we de tin na ma joje ka ba taga bi mi ci wutet kene no and time point na ma ke wuri ja ba bele joje bare la be ban to no gome a wona pingele wulu ba waka jabo ala ilwa ko na mo ka prosperity gospel ci ka wiri ka christian wiri ko ci yar ci binde wona lokos kene binde wona af god konne ke binde wona af ka pate ci tada bina mo won lokos bro yumu ke binde luza she bro yumu ke bi mu kunta alla kaylu kital she ke be joy eno bro mo baka ware tigo eno jala jele she mala kurushin mala ko ayi ko so ke jala mo yoken jaga dur be ni ga bo she no yoken binon duwer chonno min tagore ko do go apuyun arama wo she ki wood bayo she wutum dom enter mo ko ndam na ko ndi aldu ko sha christian wirin ko taya ko bi she bon le pende re lo ko be ben ke bi mi joy lo de ke lu la bab de bab shi ko ke lu ja bang bi ja nyal nyal nam bo ja bang ta yi ne ka ba ko do shi tin kan ta yara ito na mo shi bi ra mo christian tego ana christian wirin ko ce jiya ana ne dia la ko ko na pine chol ka prosper gospel ra wi da lal ke ba ta mi ba ngo ba ta mi ba ka pel ay ala yu bo na ga lu jin ba pel ba ba mo ke mi ta gulne ba la ke de ba mo ke sha wujimi ana mo ka ko du ra mo shi ko de chol chorong ra mo shi ko de chol e mo bi sha pon de ke le kun ra de ci bi ni cha mo ge sale ba mo ge sha ba la mo shial mu bam mi pinyo gome ka shial mi joro non mi alane ka troga ndi alhulu kay ñu non parana ya ko bu no tama jella ba kare lwako en ma sha wi ko dun ko ci pel rewe e jogo go pujo ala wi ko dun ge ta mo bare lwako jella aske ke warti tele ke chwabni kay cha wudi na makale wu jazin tare na makale wu tele ke ka trogo ra shi christian wi ko me jo je amin ko sho na pitch wurzin bi je bi nga de go pujo wi ko dun na lo ni gom yire ko la ko is gan zuel kana liwa ay be be pala yu mo ke bini luba yap mi jilla mi ya wobi luba ke bini ci la bi jaga be duwer to wala be lu ko la ka tiri le dia mano fere wala shakte shun pa ni joy ti ter de jok bi ko biri le poel ana me je wi ko ta yar ko wuni ala no do gor no ril fay na kandiya me jogo ko push ray ko ban kaji ji kam ko ko bi ko kamra ba ta mo ko gola kaji no nija ala no ka prosper gospel ba ta no di shunga do le no ala di to kuja company ke kuja company do jin ba ja company ja ko ke ba ja company congregation do ka go mo ta ko kara mo ko so kaji no altar li dunde ko le mitino kati shi style dun preaching style jikana yar shi christian wirin ko jikana nyago yare ene kon ene me shako bi jaga beron raidan okay kon lo ko mo ko raidan ko skella yare bur ke ga ko dit ko dien ko chala ko lam na bu kana de ni kon ren dak tedien do kon bu jidi do ko li di mo ko do mi chala methodology dum teaching tara ma teacher mo lawor ka klal ke kalot mutabetur na ke lo mutagawar ki mo joy pinde ki mo joy gayde ko dala caaga gor ko methodology mi ko ga lob del goro ka methodology dum del goro ka dum may ko de ko magudi tin ka le kon gedi mel ko na je awon ne kon kan ko goro go apu ban gor son doctrine na me ci ko da gor rew mo kon gor ne ala po bang ci ko
pot bang che kwak ala pot bang alea ye sugar so ka kwira me tele ko mo yor pay ajin shal mo pot bang orgin baji wonno ra baji no tie kade an ko katel lan mi ci latun tele temi titin tele pal mi ci paltin tele mi ci la ra xel gi ko jana dio ko apu jang no folo ko apu yen na ma shel yen ay char ko ga jenta ga pot bang na mo ko yi ju ko so mun ci pot bang mo je ko na ko ga je pot bang mo nang ko ga ko ko bana kan jek ci mo nang ko go ko bana ko jek am nang ko ti ga ko bu kana dum dan prosper grace ci ko grace akan dressing style in taka Christian ke tama me kene tain chal ke jekwang ni ipot bang kot ling na de ipot bang ajene di ka mate kana malad bible si loy na te tin mi go maybe ben ka wearing style a lot ke wale kenen yin ta kom tin re duel kot kare uti gul two different things chia kami cha nyala apostle kapede wal chia wa de yen yikta ke chia garana out